Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kas tamatan kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Adelfa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagipti napalabas. No bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Adelfa. Saan ko apudpud no anagan? Ngam tinak ibingla ita ket pudno apakasaritaan ti biag ko. Miss F, may saak a single mom. May saak kadagiti ina alumablaban para iti masakbayan ti anak na. Iti kinaad-ado ti parikot a nagdaldalanan ken insang sangitak, ti amok ket awanen lugar ni ayat ditoy pusok. Banag a nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti lalaki ajak pulos in pagarok. Saan a pinilit ngem inaklon ti mismo a pusok. Maysa a single dad. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Hello, Insan! Nakaawag ka man? Wan, Insan, kasano? Makarawar ka kadiinton bigat? Kumpurmi, Insan. Kitaag gumagata karumar. Hay sus, gagatam ngamin Siguradong ag-enjoy ka ija, Insan. Ado ti maamamom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan. Amangan maopi aktulaang ijay. Narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no adam amok ijay. Isu nga rod amapanta tapno mapanta makiam-amu kadakwada. Anya nga dyan mo. Amangan ijay mo madden amasarakan ni Mr. Right. Anya? Sika talaga, Carol. Mapanta amapan, Insan. Nala, kita agto nga rod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan, Insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya, Insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumat. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan? Ay, basta. Urayan kang urayan. Agkita tanton, ija, Insan. Kita agto, Insan. Hala na ito'y. Killjoy ka man. Wan ko nam ngaminan, Di kan tupulos agbabawi a sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka di ka umay, Insan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelfa di ka umay. Anya? Alawanan, umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Walang ti. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Well, day off ko ita, ante. Ang rumwarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary ka ti may sa grupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran me. Mayat nga rud Aging gait anyo oras ngay nga tati programa. Day tati jak amo, ante. Ang kasalakunada mat nga amangan aging gain ton rabi day jay. Nang runakit Domingo ita. Ado ti naka-day off at trabahador. Kasta? Wan, ante. Mapantayo awan papanan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidak ita. O sige, ante. Awagan dakto makaumay kayo, tas sukuran kayo. Sige ka anakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wan, ante. Di nakpakadanagan. Kabaalak mat ti bagik. Ken may sa amok mat ti turturungag. Sana kas ide amapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy ka anakan. Sumaruno akto intun malpasak iji opisina. Nagadungot gayam ti tao, Insan.
nakababain. Okat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya ngay kumatipagbainam. Ala, umay kakit din tadumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apasken insan. Katuan, apay kit din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanan. Isong awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan tadumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga do ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy ti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isong umay kan, daraseng. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritan, sir? Wen, ngam di nakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Ah? Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa, siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, Manong. Kasla ita ka lang nga makita. Kabarbaro ka kanilang ditoy. Wano talaga nga ita ka lang nga imatendar iti dati apaskan. Parehas, Manong. Okay. No kasta, madama pa lang nga ron ti panagadjas mo. Saan nga nakas ije Pilipinas? Nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayon. Wan nga rod, Manong. Sana bale, mayroam kang tumat lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagit ipatpatag tayo iti biyag. Husto ka, Manong Oliver. Di ka agbabain ha? Ipagpabalay mo. Ado ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, Manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Ado ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa grupo. Isong adamot lang na isagana a program. Kat agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Kasta gayam. Wan, umay ka, tamapan ta ijay. Iyam amu ka dagiti daduma a miyembro ti grupo. Iti kasta, manayonan ti amamom dito Kat, kumusta nga itinatindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wan, ado ti matendar. Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Ado ngamin tinasasikasok. Wan nga rod Gistay may sa kayo mat siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wan kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mat sumaruno, ante. Wan matkit di Ado mo't dagiti barbaro ang miyembro, wano kasmat lang iti sigod. Adamat, dagiti kabarbaro nga imatendar. Kabarbaro dalang kano nga min dito, kas OFW. Nanayunan man nga rudan ati Pilipino kan Pilipina ditoy. Wan ante. Anya ngay nga rod kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya. Nako namon, ante. Masapol at talaga ti atidog a panaganos, kan kirad ti pakinagam amang sarangat karag ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kita agman. Ne, nimot Manong Oliver. Sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Makadisturbo ka dikan ka? Saan mo't kit di Manong? Okay lang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasen ti trabaho. Napintas nga rin ti timing ko ano kasta. Launay Manong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga min aday tati paglayngak, ading ko.
Mayat nga rod amanong. Aywan gayam. Mabalin ka kadi nga awisan inton day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong? Agsarak tayo kimay sa apark. Isend kontukin ka ti address. Kaya't ka nga na makasarsarita. O sige. Awan pare ko titi day tamanong. Awan mo't kit diti papanak inton day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring ak namin. So, kayat ko matirumwar. Okay. Isend mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakastatilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdak ka matem nga in love, insan? Ay kadyam amok ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong, Carol. Sika! Anya? Oy. Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan magngibang bagam? Kat no saan magngagaram kanyak? Oh, di nga. Saan nga, Rod? Oho, kat no damag kung ar-arman na ka. Di mon ilibak, insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa single kamat. Isungawan nga rodakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat nga min dayjay nga Oliver. Anya? Asino man ang ayat tinangipadamag iti daytakan ka, insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya, insan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka, insan. Oho, jay kadila ang pudno ti bagam insan. Maamwak tumutla ang oray pupuutam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na, Carol. Dagulit kamot, anya. Saan nga ron nga gar-aram ni Manong Oliver kanyak? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Iso adi mo ka din ik-ik kan iti kay papananti ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag pagparehasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaadan anak mi. Mariknak amayas asidagan tiriknak kan kuana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kastakmat kan kuana. Nalagaan tirik na tunggal may sakada kami. No agsarsarak kami. Nang runa no kasjay nga agsarsarita kami. Ay, ayat ka din daytoy. Daytoy ka di amin ang tiipawit mo, Manong Oliver? Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Daytoy pa'y, Ay, ang dapat gayam. Sige. Adto yung ti resibo, Manong. Agyaman na, Klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matan ti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, mat. Ninanang ti mangay ayawan ken kuana. Tadakat nga ron diti adayo. Balasang siguro na anya. Nabayagan adyak nakita kat. Ay, una. Nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una. Makadanong tibilin mo, ading ko. Ayun gayam. Pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga niya. Adda ka nung mat Pilipina asab-sabungam. Anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon ken kaadagos. Ay, amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwarasan dayta. Dayta ket nga rodading ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa, Manong.
Nasaysaya at matlaang no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabi manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang ro na dagiti anak ta na bati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, balasang kamat. Awan mat sabit mo, kasta akmat. Awan mat makuna sabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak laeng ti adda kadata. Ngam nawaya tamat. Tagbada tamat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatyag kagasat? Kasano ngay mat, no talaga adata tinaituding para ititunggal maysa. Oliver. Ay ayadan ka, Adelfa. Amok nga damot riknam kanya. Sapay ko ma, ta di mo laptan ti bagay. Paguston ta kumanagitirik nata. Kuha? Bayam ta panunutok pe aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak ngaminan kayat ti maylaw an manan. Iso asapay ko ma, tamaawatan na. Di mo kumatagidaksen no pakibiyagan ka kanakan. Ha? Ti love life mo, ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yu asawan, Auntie Betty? Kas na ko nami didamo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matlaang nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yu ti kayat ko asawan. Kasta nga rod, Auntie. Panagkuna kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay ngamun unag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Auntie? Sigurado amarigatan kayon tungagad just. Saan laeng kumaadag iti bagbagiyo ti panunutan nyo? Auntie? Panunutan nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutan nyo agbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutan yo. Auntie? Agpanunot kayo pa'y iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, katilmunan yun to dagiti bukod yo alwa. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Di pakasaritaan ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Janel, ti San Mateo, Isabela. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janel. Naawisak met a nagsurat tapno inak istoryaan tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit, isu asyakon titinmakdar nga ina kadagiti dua akakabsat ko. Sigod a karpintero ti amami. Isu nalaeng tanaad-daan daytoy iti sakit iti bara ken komplikasyon iti puso. Isu asaanen a makatrabaho. Siyak nga rod tinangisakad iti pagbiag mi. Estudyante ak iti aldaw. Agtrabaho akmet iti rabii. Rugyak man ti agsalaysay iti dandani akon agturpos iti kolehiyo. Kastoy man, dagiti pasama. Adakon, tatang. Nangan kayo ka din? Saan pa anak ko? Or-orain da ka nga ron, tagigidan tayo na mangan.
Alala, bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kanjon niya ngay. Sa dino tayan da tatang. Ay, anda di kusina, anak ko. Agar aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige, anak. Sumarnukan to ni di kusina. Tayo dasar ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Anyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrikak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka, anak. Si kamat kan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti day dinanang yaw. Nadayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagakmet kada kayon. Agingkat kabaylak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamutan kadag iti kakabsat ko. Ubing ka pa, anak ko. Rambang kumalay ngayon enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang, saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadag iti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo ti ragsak ko, tatang. At yaman anak. Ikararag ko. Sapay ko mata di nakabaybay anti Diyos. Sapay ko mata tarabayan na kay ti inal daw. Kan sapay la ko mata mataginayon ti salunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamo ta kanayon ti karkararag ko. Iso asaan kumanatang kan ti ulo yo Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Iti kasta agdeden na tayo pa'y iti mabayag. Manang Janelle? Junya, si Mangput ka magkaya man. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong Jun, manang. Adapay ka nung amin aramidon da, group project da. Kasta ka di. Okay, kumusta ngat nga iti panagadal mo ading ko? Okay laang mat, manang. Aywan gayam. Adabayadan mi iji pagadalan intun bigat. Anya nga di bayadan nyo, kan manungay. Ada project mi amasapol abayadan mi, manang. Bali, 250 amin dayjay. Sige ading ko, di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, manang Janelle. Awanan yaman na ading ko. Ala, no ada assignment mo, inka aramiden pa'y. Tapno saan nga isupay manen nga aramidem intun rabii. Madamdaman tun, manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaam. Saanen, ading ko? San na bale? Tamalmalpas mo't day to yan. Alala, ingkakit din aramidin dagiti assignment mo, ading. Hay, Lunes man gaya man intun bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakabsat ko. Ay, sapay na ibus man ang tibagas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami abaybayan. Italikon ken ka ti amin, apo. Agawa at ti aginaw, tapno malpas ko atagos. Sambutot ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janelle? Oy, Janelle? Asos, bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ak nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Wen, ada nga min gig ko idirabi ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti may sa apanganan iti na minsan arabi Iswa, naurno nga nakitipuyat. Jesus,
Sobramat dahil na kinagagat mo, Janelle. Wen masapol nga agkagetap, tapno mabiyag ti pamilya. Naimbagkin ka tauray di kag trabaho, adalata ka ninyo. Bilibak at talaga kin ka. Agasam, agiskwela ka ityal daw. Sakan to agtrabaho iti rabi Ay, pampanunutat pa lang kat nagrigatan. No kada kayo ababak nang talaga narigat. Ngam no da kami marigrigat nalakalaan. O ala, ornusam nga rodan ti bagim. Sigurado nga agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, katagyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Ungtan nakmanan da dya abakat. No makita na nakaturo hak dito itugaw. Amo konti ugali na. Iso nga roda talaga ariniin kan. Ala, anya man yaminan ayat inararamid yo tatang. Nagbanog kayo man siguro. Isuakas taunay man na panaguyak yo. Nagwalisak lang man dita paraangan. Sakto pinooran. Unay kayo mutin tatang. Amuyumot asan anasayaat. Amaka ang angot kayo iti asok. Makasikurmat ngamin na iti basura nakawara di tarubayan. Isa pinuora kun Intun maminsan, saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon, iti kasta sana kumaro ti uyok yo. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kun malipatan yun tumanan. Saan? Agtubarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwano? Awanan agas yo. Anda pa ba't kindi? Tumarak na dyan, aging kaintun bigat. Sige, tagumatangak to intun bigat, tatang. Partakak pa'y timag na. Itikas ta makadano nakadago si Jibalay. Masapol ang masapaak. Tapno masambot ko ti sumaruno a klasik. Janelle, balasang ka! Janelle! Ha? Ni Auntie Miling day chay Apay ka di, Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka, balasang ka. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni tatang ko, Auntie. Sigun ka ni Parinar daw, kalaat ka no anatumbay di paraangan yaw. Naimbag langan taada nakakita. Iso aday jay, intaray da adagos iji ospital. Sige, Auntie. Panawan kayo pa'y ngarod dito ay tamapanag iji ospital. Sige, balasang ka. Mabit laang. Alaam day tao Alaam mo. Isupay nga inayon nyo, itigastusan nyo, iti ospital. Agyaman ak, Auntie. Awan anyaman na. Ala, mapankan. Kat agan-anad ka, balasang ka. Diyos ko, di mo ko mabaybay, Auntie, amak. Ispalam ko, ma, iti mabalin, apakaisagmakan na. Pangasim, Diyos ko. Hello, miss. Doktor. Si Kakadit ka, anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti amak? Dahil pala ni tipagganti, amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang, masapol na ma-admit. Ha? Masapol kami na ma-examine niya, ma'am. Kanya lang, medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin na kabalan niyo. Tapno agimbag ti amak. Na maipapan iti kwarta, di kayag danag. Ikarigatag ti agdiskitar. Basta lagi ti agimbag ti amak. Rino, naimbag man kasi marungkar ka di ospital. Juan, nasdawak kami, tadi mo sungsung batan ti text ko. Isa na para kiti balayo. Dajay,
Nadamag ko tinapasama kita, amam. Pasensya ka na. Awan nga minload ko. Iso adi ka ma-replyan. Okay lang. Nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Uwen ko maa. Ngamjak mo na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay. Kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay mo ten. Aywan. Kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Uwen nga Rod. Pet ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak mo tunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatag matiyama. Maawatan ka, Janel. Nusak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak, Rino. Sana balik. Tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawan. Ay, bon gaya. Alam na ito eh. Oh. Nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na orno. Tulong mikin ka para kay amam. Ay na. Agyaman ako na, Rino. Awanan yaman na. O sige ha. Agpakada ako. Samputat pa ngamin di klase. Sige, Rino. Katagan-anad ka ha. Ulitak manen ti agyaman ken ka. Salino ti papa naman ako. Nakarupot ka ba? Adagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kan tumanan nga agaway. Uwantang. Amangan no parbango naktupay kit din ang makaawid Ilak yung tulatan ti daw tang. Sana bale ta adamot tulbog ko. Sige. Masapak mo't kat di siguro abumangaon. Sakton tagloto ti balunan na kityan dame. No diyo ka ba ilan? Di yun pilitan tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumang petak. Di kay danag, ta kabaalak mo ti agluto, anak ko. Una, ngam di kay kumaunay agbambanog Ad-addan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Uwan ka di. Tungtong palak mo't nagitimbilin ti doktor. Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat matlaeng agkuti-kuti akmat iti balay tapno may exercise akmat. Ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog kunakmanen tani, narigatan. Awan kwarta tayo apagpa-ospitalyo, tatang. When doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y magayam, sakbay ti jutik. Iturog ko pa'y man, bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Janel, anak. Janel. Inadumog mo ba't nagtanli talamisaan? Hindi ka maturog yung silid mo. Tapno makaturog ka na sayahat. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay tibalam. Ay sus, ala, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke, tagawaam nga ron ti agrubat
Ada pa'y mga 30 minutos, sakbay nga agalas 3. Mahabol mo pa'y siguro ti orasan nakaw. Tang! Tatang! Nakaturog ni Tatang, Manang. Ni, nagsapa mo din na naturog, ading. Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inilutak itilana ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni Tatang. Wen nga rod, Manang. Kinapudno na, madandanaga nak itay. Takas lamapugsat ti angas na no kasday nga agoyak iti diritso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, Manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin nan na sakbay nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Kadda kayo ngay. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni Tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, Manang. Ay, adaginatan ko abagas, ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Ta isumot lang ti imanayan ti tangdan ko. Mabit lang, tamang isa angak iti bagaswan. Syakon, Manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko, tani. Kastaw na'y abambanog ko. Sige, Manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Ay kasi ti Diyos Mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, Mare. Najaya, nananusan na lata ti sumsumra kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga rod kadagiti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan. No dadto malaang siguro, ang mga nudida kayat ti mapan agiskwela no awan balon da akwarta. Naitamat nga raw ti pagyamanak, Mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil nga'y, kumusta matan? Najay, dandanin agradwar. Ket jak tumauba ang yaman ken kamare. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel. Ang mga nudinan na ituloy tinagiskwela. Ay na, basit lang matabanag dayta pare. Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami mat at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, Mare. Sapay ko mata, dumteng tumat ti aldaw, makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela ng tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan dayta pare. Kas nakunakon, basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagraduar matlaang ni Janel itaatawan. Congrats, Janel! Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manen ha. Nusan agapuken ka. Ang mga nusaan ka makagraduar itatawan. Awan na nyaman na. Kan may saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Ado kami mat, saan ka di? Wen, ngam nusaan agapuken ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanya? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramide. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa, adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanya. Awan na nyaman ako nagmahit. Agalas 10 matgaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin, Rino? Di ka di agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang, eh.
Congratulations, Janelle, anak. Agyaman nagtatang. Ay na proud kami kan ka, anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga, ma'am. Tatang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors, anak ko. Uwan nga ro, tatang. Kasla kaano lang, na di panaway na mabutbutengak. Ngamin, jak amo no kasano tayo amabiyag. Nang ronay di nagsakitak. Ngam ita, dakan litoy. Nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan, anak. May sakan honors. Uwan nga ro, tatang. Kasladyak pa ilaan nga ro mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kastamot ten kadag iti tao nga inusar na, nga agbalin nga instrumento, tapno tumulong ken ka. Uwan, tatang. Kat agyaman akmut kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuari grigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulap ti aldaw. Amasubalitan dagiti arigrigat ken sakripisyom. Sapay la ko mata agtalinad latta ti kinapakumbabam. Nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo, anak ko. Uwan, tatang. Ket da kayo ti kaduak. Amang gunod ka dagitang arapaap ko, tatang. Oh, Janelle, anak. Tatang. Ita, Miss F, agtrab-trabaho akon iti may sa apribadong ospital dito'y lugar mi. Agdua atawan kumatan dito'y, ket planok ti agabrod tapno ad-adda a matulungak pay ti pamilya. Nang runa, ket adda meten iti kolehyo dagiti dua a kakabsat ko. Ado dagiti pasyente a kapadpada ti sakit ti amak. Makaisemak no kasjay nga adda makitkitak akas kenkwana. Daytoy siguro ti rason no apay ajak pulusin mo ko wenno naawanan idi itinamnama ket inkarigatak asinaranget dagiti pannubok iti biag tapno makatulong kadagiti dadduma nga agkasapulan. Ken syempre para iti amak ken kadagiti kakabsat ko. Idi naawat ko tiin mo na asweldok ingatangak ti amak iti kumpleto nga agas na. Ken ingatangak iti napintas a kama tapno agbalin a komportable daytoy a maturog. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Janelle. Ken ka pagayam, Janelle. May saka apagwadan nga anak ken kabsat. Ket kablaawan da ka gapo iti panagbaligim. Kinabaalam asinaranget ti rigat, ket ita, laklak amomon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyom. Alakat agan anus kalat ta pagayam ko. Anusam nga aywanan ti amam, kastameten nga anusam pay apagadalan dagiti duapay akakabsat mo. Amok ken mamatiak adumteng to ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom para iti pamilya. Adaas iti Diyos ket mamatiak asaan da kayo abaybayan. Alakastan pagayam, Janelle, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jeric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat wenno naessem nga agdangdangeg iti drama. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak bareng kunak no makaibati daytoy iti adal ken mangtedlinglingay kadagiti makangeg. Simple laeng ti adda a panagbiag mi. Saan kami abaknang ngem at least naragsak kami kas maysa a pamilya. Isu na laeng ta adda metladta dagiti pannubok aditay namnamaen adumteng. Ketapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya naragsak sadyay awan tiriga. Sadyan. Oh, sumampot ka magaya man lakay. Malaalag, tugaw ka ditan. Taidasar konti pangrabyan tayo. Anya, sinluto nga pangrabyan tayo. Bakit? Ay, karni alakay. Sinagpawak iti balatong kan parya. Wow! Nagimasay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay, kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Ay, yaman ka bakit? Oh, nagitubing ay. Simbang patagalin. Wana, itay pay. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan, Daddy. Jeric, may salang tisaw. Wan, Daddy, umayin. Okay, kumusta ambot nga tinagmalem a panagbiyahem lakay? Adumot laeng ka di tinapasadaam? Ay, kasi ti Diyos bakit at tamot basit. Agmano ak, Daddy. Agmano akmat, Daddy. Kasi na kayo ti Diyos, anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tukaw yaw. Wan, Daddy. Wow, nagimas ti sida tayo ah. Nagbanglo. Wan nga rod makapabisin. Ay, mabait lang anak ko ah. Ay kararag tayo pay, sakbay amangan tayo. Adda ka matgayam, Jeric, apo. Wala. Itayak pa dito ya. Inyag ko ti abastoyo. Bagas kan groceries. Ay na, nagsaya atan, taadaman gaya man inyag mo nga bastumay, apaw. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo kada kami, Lola. Ay na, pasensya kayon atan ay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin maibati ni Lolom dagiti mula na tawan ti agsibog. Kastamatan dagiti taraken may. Awan timang pakan no pumanaw kami dito'y balay, apaw. Awan parikot iti day ta, Lola. Maawatan da kayo met. Iso nga ro, da saklatan ti mangitulturod iti abastoyo. Banag, apagyamanan mi unay, apaw. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Daddy ka ni mamay, kumusta da matan, apaw? Kaasi ti Diyos. Okay kami met, Lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlatta. At least, adan trabaho may kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rod ano kasta. Wala. Kas iti kanayon kung ay bilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apok. Rungbang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon amaaw-awat yaw. Lola. Talaga kasta ti raramidan mi.
Nagmayat at talaga tirik na no kagapgapom iti simbaan ang niya, mami. Katuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod, ako nak, akanayunan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti apo kada tayo. Well, okay. Anya nga, iti inkararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman na karag iti blessings ng itod ti apo kada tayo, daddy. Very good, anak. Sika nga'y Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadagiti blessings na iti pamilya tayo, daddy. Kinid daw ko, asapay ko ta mapromote akmat iti trabaho. Oh, patseg, asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamadyak iti dayta bakit? Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Uwan, daddy. Mabisinak, daddy. Di mat ko na mga ilibre da kami kalpasan na makimisa tayo. At iya imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iji balay, daddy. Wan nagpaiso lakay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako Oo, sige. Mangkita tayo nga ro dito restaurant na mabalin tayo apanganan. Bigbigat ngem suyaab ka suyaab dita dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, san sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag ton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ayabab man kit diti ko brado. Agtaya kayon ako. Agtaya taman bakit? Taya. 1:19 ti labas idi rabi Agtaya kayon ako. Ayabam bakit? Mari pasita! Dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami! Ay, wan maray, mabitlaang. Oh, anyang harod nga itinumirom lakay. Ay, tiyaga tayo ngagpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas idi rabi At ti listaan maray. Anya ti numeruyo. Nan, kita man pa ti lista amare. Toy pare, 1:19. 15, 18, 30. Ay, mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng, mare. 50. Nagbasit mo itong tatayang bakit? Gusto laang matlakay. Dakal mo tun ate, abakan na dahi tano bilang katumamat Natin mare, inayon mo dita 14:28, 500. Na, nagdakalan lakay. Wen atap no dakdakal mo ti abakan ta. Luisa bakit? Luisa! Napay ka nila ka? Kasla na ka nagragsak ka met. Nangabak tayo ti huiting! Ang paiso lakay. Wen! 14:28 ti labas! Kahit panungay di inabag dyan talata lakay. Ay, katridi-uri umat abakit! Mayat ang arot nukas talakay. Easy Naipin! money. Pero may, ay nasa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, bumatangak mo tun akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan may mayat mo gatang ta iti kagawaan. Tapno adamot pakakit-kitaan ta, bakit? Yes! Yahoo! Oh, apay kastaw na tiragsak mo manang. Yes! Napromotak iti trabaho kading. Siya kung ti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga rin manang. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo ti ibagbagam ngay of offer da ken ka at trabaho? Pampanunutek nga rin no kasano manang. Daktakal ngamin ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti sigo na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man-mano ti agi-offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siya ti sika? Awate mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mat.
Mangmangan ka mula ta na siksika, Dante. Bawa na. Tawan mo't gayam umay. Itayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumungbat. Di nanganakaw na si Shaq. Jeric! Joan! Umay kayo mga nanak ko. Nay, timakdar ka matan, Dante. Wala, tanalpas ako na nangaan. Mangan ka matitan. Talaga pinartakak tinangan ta, anda pa'y aramidak bakit. Ay sos, ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo ti igama may tiyak malmalam. Tagari ka di bakit? Tano mga bakak, sigurado si kamot lang ti may ranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runano kasta ka na yun ng mutan. Ikararag mo gitday ta mga bakak, iti kasta, at dapanin kwarta tayo. Nagalas ka kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik ka niti online sugal. Nakado ka man ako na akong Luisa. Di ta ka malagan. Nana? Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka ditoy! Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan Jeric. Apay, saan kayong buta nagkuyog kun ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni manang Joan. Kanayon matan nga ag-overtime. Wala ang tapno dakdakal ti masweldo na. Urayin tayo pa'y nga rod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayin da kayo nga rod? Ay sus, mangan kayo nanganak kon ijirwar. Anya? Nimot manang, amangan na parbangon ton nga agawid da jay. Kan may sa sigurado amangan da jayan ijirwar. Isa amangan kayo mutan. Saan yun nga urayan pa'y ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papanaw ko yun madamdama. Sigurado magustuhan dati in take out ko apulutan. Napanakon. Sigurado nga urayan na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! No diwa mo diagyaman! Kalagi ti bindisyon na mauawat yaw. Dom tiyaw daw! Asublin na dagita! Nene. Ket ninto sa taas! Tiyagari dito sa malubungan. Ay. Nagloko na tabagtit. Timot na malablabig lang. Tang, pagitong kitang. Sapay nagtadang ti panang kita na kanyak. No, tibag bagak! Sanak nga gululbod! Uweno agpadpatulaan! Babawin nanto dagiti bendisyon! Kadagiti tatawa di na amo di agiyaman! Kandi na amo nga Antipataw! Jesus! Agu-uyo nga talaga. Bay-bay aklat ha. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mutan dito'y balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang. Tunggal umayak idi ditoy. Kompleto kayaw makisango kanyak. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mataminan. Diyak pa yan makita dagiti apu ko. Ay na, makumikum da kadagiti trabaho da nanang. Kas makita yumit. Aging ka ita, sanda pa ya si mangpet. Nay, rabiin. Adada pa'y laang iti trabaho da? Wen nanang, kanayon da ngamin nga ag-overtime. Kat ni ngay matdantay. Sa dino ti ayan na. Ay na, ada ijay si Ledmi Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam? Nanang. Saan mo't asikot akasta? Wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasimadot mo't ngagbiyahe. Day talaang matin agsugsugal ti kukwain na. Ay una yan.
Uray dagiti anak mi, nanang. Ad-adun ti oras da nga go for time. Sana nakas itisigod ang masapsapa da nga agawid, ket aggidan kami amangan. Itawanan, nanang. Ad-adun ti oras da iti trabaho. Yes! Yeah! Ako! Anya na tiririawam kita, Dante. Nangabakak manan bakit? Nangabakak manan! Oo, kita mo. Oh. Ha? Ha? Ay, nanagdakan mo itong tinabak mo lakay. Ay, kit siyempre Apay kapoy. Agdabanan kwarta tayo. Isimani ko naman. Oh, yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kin ka ti pagpalengke. Ah? Agawaam! Yung kagpalengke bakit? Gumatang kay dinaimas asidan tayo. Dahil karoon iti baka ti alam, ta mga rami nak maniti kilawan. Makasinsida kami ka, iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro dun iti Gcash ko, ti inabak mo. Ta mapanak mo tin agpalengke lakay. Luis, Abay kami! Aday bagam? tulungan na. Nene, apa yan? Agan ano kan, Dante? Apay nga, ikamam tabarukon mo! Makaangas. Ay! Tulungan na ko pa. Ay! Dante! Ay, apo! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata si Mangput kan manang Joan. Apay ka, day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cookin ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak? Ay, kwa. Jack ngamin kaya ti madistorbo iti trabaho. Iso nga in-off ko pay laang ti cellphone ko. Jack pay linukatan, manipod pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, adda iti ospital. Anya? Ni, apay? Naan ano ni Daddy, ading? Naatake, manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapanta iti ospital. Ha? Ha? Anya, dayjay? Kasla, adapin mo to. 1 peso. Kasla nagtaod mo't iti silid da mami kan Daddy. Ha? Kasla da mapupuuran. Ha? Kitaam. Adda asok nga agtataod iti silid da mami. Puor. Mapupuuran ti balay tayo, manang. Unay matitikas na mapaspasama kiti pamilya, minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti biyag, anak ko. Wena, ngam una yan, tanagigiddan damot lakit din. Naatake lang nga rodin ti asawak. Naurampay ti balay mi. Sala nga day tananang. Ay katpay gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lang ti Diyos. Ngamen, nailasat ti asawam ti panakaatake na. Kan saan unay anapuuran ti balayaw? Sumagmamanula ang apasa ti napuuran. Naimbaglaangan ananang. Tasan anairaman anapuuran ti kwartang iduldulin ko. Napati dayjay, kat nauram ay jak amo na talaga, nanang. Ay, nalipatan yun samot ngamin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang. Manipod na padasyo tinapintas abiyag. Saan kayo matan ang makimismisa? Saan kayo sapayan nga agkarkararag? Nanang. Di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo. Nga oray anyapay abindisyon ti maawat yaw. Diyo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti abaw. Nanang. Mala. Gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anya ngay nga rod. Ano san nyo manan ati mang rugay, anak ko? Ita Miss F, nagsublimanan iti sigod ti kasasaad mi iti biyag. Simple, ngam at least naragsak. Agsasango kami amang mangan.
Sangsang kamay sa kami nga agdaydayaw iti Apo, ken agkukuyog kami amapan makimismisa tunggal aldaw ti Domingo. Agsapa aldaw, sakbay amangan, sakbay amaturog, ken amin nga aramidan mi, dawdawatan mi ti pannarabay ti Apo, babaen iti ababa akararag. Saan agapo tamabuteng kamin ababawyan na dagiti bendisyon na kada kami, no diket amumin nga ikan iti pateg dagiti banbanag nga adda kada kami. Katrumbang nalaeng nga agyaman kami kadagiti bendisyon ti Apo. Tultulungak met ni tatang nga agbibiyahe iti tricycle kabayatan ngor urayak amaawatak kadagiti inaplayak at trabaho. Iti agdama ket ni manang kupaylang adyoan ti makakaadda amang gasgastos kada kami. Kastameten kadagiti kasapulan mi ditoy balay. Daytoy man ti padas ko at yaktupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Husto ka pagayam ko. Di tay kumaliplipatan ti agyaman iti Diyos iti amin a bendisyon a maaw-awat tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon ti agyaman ken kuana. Gapu ta isukat nga rod ti nagapuan amin nga adda kada tayo. Pagyamanan tayo ti tunggal bendisyon a maaw-awat tayo. Ngamin saan nga amin ket mabinbendisyonan. Isu a kabayatan nga adda napintas a trabaho wenno napintas a bendisyon a maaw-awat ti pamilya tayo. Ipateg ken pagyamanan tayo ti Diyos, gapo ta isu amin tinagapuan na. Alakastan pagayam Jeric, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.